šis māks. Здесь сказано, неужели надо винить этого мага? Bet šim Gruzijas māgam bija jāizbrauc no Latvijas. Но этому грузинскому магу надо было уехать с Un viņu Латвии. nemīl ne Latvijā, ne arī Grūzijā. И его не любят ни в Латвии, ни в Грузии. Te ir daudz, kas vēl rakstīts, mēs laiks ir īs. Здесь очень много написано, но время мало. Bet fakts kā tāds. Но факт, Viss, kas ir tumsā slēpts, все, что спрятано во nāk тьме, gaismā. выйдет Amen. наружу. Un skatoties veco vēsturi, atkal mēs aiziesim uz vēsturi. И смотря историю, Kāpēc tik daudz vēlnešķības Latvijā? почему так много демонов в Латвии? Pirms 400 gadiem Livonija bija izslavēta kā burvju un raganu zeme. 400 лет назад Мы сейчас Ливония тувāk была Ливонijai. провозглашена как страна демонов. Mēs redzējām, kas notika ar lībiešiem. Мы видели, что Mēs redzam to, ko происходило с atklāja предками. arheoloģija. Мы видим то, что открывали наши Kapu археологи. vietas tiek atvērtas. Места Мы redzam šo захоронения открыты. kopsaucēju. Мы видим этот общий знаменатель. Mēs redzam, kāda aina ir Latvijā. Мы видим, какая картина в Латвии. Un Livonijā šāda хроnika. И в Ливонии следующая хроника. Un tas ir vācu geogrāfs Sebastians Minsters, И это kas bija немецкий sarakstījis savu darbu географист, kosmogrāfija. который написал космическую географию. Kosmogrāfija. Es nezinu, tas nav. Nu jā, Космографию написал. kosmogrāfija. Un 1550. gadā В 1555 viņš году rakstīja, ka šeit ļoti daudz bija burvas un raganas, он написал, что было очень много колдунов, kas nopratināšanā bieži atzīstās, которые во время допроса очень часто ka ticot признавались, savai spējai pārvērsties par vilkiem. что верят в своем, ну, что они могут превратиться в Un dara ļaunu волков cilvēkiem. и в других злых людей. Jo ir teikts, ka arī šie vilkači Latvijā Потому ir что daudz bijuši. сказано, что эти оборотни Arī uz Romu aizbēgušais Upsalas katoļu arhibīskaps Olofs Monsons. и убежавший в Рим католический архиепископ, Viņš uzskatīja, ka daudzi Livonijas, kā arī Prūsijas un Lietuvas muižnieki un zemnieki īstenībā ir raganas un vilkači. он считал, что ливонские, прусские, литовские жители, Ka viņi bija vilkači un raganas. что они были оборотни и ведьмы. Daudz vēlo viduslaika autori centās pierādīt šo nešķīsto spēku pastāvēšanu. И в Средневековье пытались доказать, что такие люди существовали. Un te ir teikts, Herodots stāsts par Neuru tautu, ar viņiem identificēja baltus. И говорится о том, что Херодот, Viņš runāja par šo Neuru tautu, viņi sauca tā baltus. он говорил об этом народе, Ka о viņiem ir балтах, brīnumaina spēja pārvērsties par vilkiem. что у них есть сверхъестественная способность преображаться в волков. Un 16. 17. gadsimtā И в 16-17 веке sākās raganu vilkaču prāvas Latvijā. начались суды, начались суды оборотней и ведьм. Un 1548. gadā Cēsijas burvestībās bija apvainota kāda nevācu sieva. И в 1548 году Pēc statistikas vecās. по старой статистике Un было 1559. gadā Grūbiņā pirmo reizi bija sadedzināta ragana. И в 59 году в Гробине была сжена первая ведьма. Un raganu prāvu vilnis Latvijā savu kulmināciju sasniedz 17. un turpinājās pat 18. gadsimta sākumā. И эти судьбы ведьм, ну, самая большая кульминация была в конце 17-го, начало Tad 18 šī bija века. tautas tā kā dziednieki ārsti. И этот народ как Dziednieki ārsti. исцелитель, врачи. Un šajās senlatviešu vēstures grāmatām И в книге про древних латышей ir teikts arī par šiem zintniekiem, par šiem apveltītiem ar gudrību, говорится об этих языческих kur священниках, о тех, которые atvēra были galvaskausu un наделены, ņēma ārā šos kaut kādus asus priekšmetus. наделены сверхъестественной Tie силой, bija senlatviešu šie dziednieki ārsti, и которые из черепа доставали какие-то kur острые teica, ka viņi esot предметы. raganus un burvi. Они были врачи, и их Jo назвали viņiem bija ведьмами и īpašas колдунами, spējas. потому что у них были Pēc tam сверхъестественные bronzas способности. laikmetā И в бронзовом веке tie, kas izkal no bronzas kaut ko. те, которые что-то делали Arī из šeit ir бронзы, minēts, ka viņus uzskatīja par šiem mītiskām personām. их
тоже называли мифическими kad персонами, viņi bija apveltīti ar šīm īpašajām spējām. потому что они тоже были наделены какими-то сверхъестественными способностями. Tātad Latvijā sāk notikt šīs sprāvas. Значит, в Латвии начали происходить суды. Te ir teikts, ka kāds itāļu ceļotājs Giovanni 1592. gadā, И здесь говорится, что в 1559 kas году apceļojis bija Livoniju, Джованни, который, viņš teica, ka šajā zemē katra sieviete esot ragana. который проехал по всей Ливонии, сказал, что каждая женщина, она ведьма. Tātad, kur viņas pulcējās pēc vecās И statistikas? где они собирались по старой статистике? Siguldas teiksmaino kliņša ielūkā, tas bija raganu katls. В Сигулде. Nu, tāda teiksmaina ielēja tur tāda bija. Kliņšu Klīņš ielokā. какой-то. Tur ļoti daudz kliņšainas vietas. Там очень много скалистых илей, и они там собирались. Un viņi sauc par raganu katlu. И их называли котлом ведьм. Vairākas leģendas vēst, ka raganas pulcēšanās vieta bija Zvārdas iezes. Некоторые легенды гласят о том, что место ведьм называлось Zvārdas iezes. Tā ir tāda vieta, tāda ieloka vieta kā ala. Kā это место как пещера. Iezes. Viņa sarkanā krāsā. Kas ir bijis pie Zvārdas iezes? Tātad šī vieta ir statistikā teikt, ka šīs divas vietas ir oficiālās raganu sabatu И saiešanas про эти vietas. два места говорится, что это официальное место шаббата ведьм. Mēs redzam no šī raksta, Мы видим с этой статьи, kur tika izvests šis līgo vakara rituāls ar lielvārdas jostu. где был проведен этот ритуал вечера Лиго Krimuldā, Vēlnalā. в Кримулде, в чертовой пещере. Un Latvijā tādas vietas es nepārskaitīšu. Ir ļoti, ļoti daudz. И в Латвии очень-очень много таких Ir мест. Vēlna alas, Есть чертовые Raganu пещеры, sili, Vēlna ķeblis, visādas tur takas vēlniņi, Vēlna gulta. есть чертова кровать. Lielvārdē ir Vēlna gulta, В Lāčplēsa Леварде gulta. есть кровать Лачплесиса. Kas tik Latvijā nav? Чего нет только в Vēlna Латвии. ala, Чертова пещера. Vēlns, 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 Сатана, сатана, черт. čort, čort, čort. Latvija ir pilna. Латвия наполнена. Vēl šeit ir minēts arheoloģiskie pētījumi norāda noteiktas kulta vietas, piemēram, tas ir Elka kalni. Тут говорится о том, что упоминаются такие культовые места, как Elka kalni. эм, Viņi saucās Elka kalni, горы идолов, kur ļaudis pulcējās, lai izpildītu savas reliģiskās ceremonijas, nestu ziedojumu. где народ собирается, чтобы исполнять свои Un izvest šīs религиозные kulta ритуалы darbības, и делать эти kuras viņi veica aplī rituāli. stāvot. которые они делают, стоя в кругу. Aplī. В кругу. Un latviešiem ir daudzas vietas, И у латышей очень много мест, kur ir aplī. Aplim ir noteikti akmeņiem salikta tāda apļu vieta. где есть очень много мест, где камнями выложен круг. Aplis. Круг. Un tam piedēvēja sakrālu nozīme. И у этого круга есть значение. Un šie aplī stāvošie, viņi izveic šos rituālus. И стоящие в этом кругу, они делают свой ритуал. Jums paliek skaidrs, Вам становится ясно, kas notiek Latvijā что происходит в un Латвии. kādas Latvijā ir nobūrtas okultas vietas. И какие в Латвии заколдованные оккультные места. Varētu runāt daudz un daudz. Можно говорить очень много. Presē pēdējais raksts В прессе последнее par atkal kādu raganas iniciāciju. Tas notiek mūsdienās. снова про ведьму. Что Tas происходит notiek в наши mūsdienās. дни. Šis raksts ir 6 lapas Это статья целых 6 страниц no vadošiem Latvijas žurnāliem. от ведущих Un журналов saucās Латвии. Ragana. И называется «Ведьма». Un šeit stāsta, kā vecmāmiņa ieved, tātad dzimtas И turpinājums. тут рассказывается о том, как бабушка вводит в Kā этот ieved savu ритуал, pilngadīgo mazmeitiņu как вводит свою šajā совершеннолетнюю внучку okultajā iniciācijas rituālā. в этот оккультный ритуал. Tātad atkal šīs saknes, šis mantojums. Снова эти корни — это наследие. Viņa aizved šo meiteni kopā ar savu kolēģi Raganu. И она Kopā aizved uz kapsētu. берет вместе с ведьмой и ведет эту внучку на кладбище. Un vecāmāt norāda uz apli.
И бабушка указывает Atkal на viss круг. notiek aplī. Viņa uzzīmē apli un nostādina šo meiteni sarkanā kleitā. Она нарисовала круг, и внучку в красном наряде поставила в Viņa этот aizdedzina круг. 13 sveces. Она зажгла 13 свечек Un viņa sāk šo rituālu. и начала этот ритуал. Viņa sāk latīniski kaut ko runāt. Она начала на латинском что-то Skaitīt. говорить, считать. Paņem kagoru pudeli. Взяла бутылку Izšļakst Кагора, šo vīnu. разлила это вино. Te teikts, ka šis iniciācijas rituāls И рассказывается о том, что bija, этот ритуал bija veltīts 3 stihijām. был посвящен 3 стихиям. Zeme, ūdens un uguns. Земля, вода и огонь. Latviešiem patīk šīs stihijas. Латышам очень нравятся эти стихии. Un pēc šī rituāla И после этого ритуала viņi paņēma, iedeva meitenei līdz zemi, она взяла и дала этой внучке землю. pasmelt no ūdens strautiņu ūdeni Сказала, чтобы она взяла воды с un ручья vienu sveci no šī rituāla. и одну свечку с этого Un ритуала. viņa bija iesvētīta raganas kārtā. И она была посвящена Tās в слой ведьм. ir darbojošas raganas konkrēti Latvijā. И это реально действующие ведьмы в Mūsu Латвии, gadsimtā в tauta. нашем столетии. Un te ir teikts, ka Latvijā dzīvojot 8 raganas, И написано, что в Латвии живут 8 ведьм, kas ir ar pagoniem, которые с погонами, kuras darbojās Latvijā. которые действуют в Латвии. Bet ir labā vēsts. Но есть благая весть. Cilvēki, kas ir apdedzinājušies, Люди, которые обожглись, viņi raksta pēc raidījumiem daudz vēstules. они пишут очень много писем после Es visas nepaņēmu, передач. Я не все взяла, bet es gribu dažas nolasīt. но я хочу некоторые прочитать. Kāpēc mums ir jāsludina patiesība? Почему мы должны Kāpēc провозглашать mēs nedrīkstam истину? klusēt? Почему нам нельзя молчать? Viena raksta, viņa Одна- daudz sarakstīja. Одна man te. пишет, она очень много написала. Viņa bija iegājusi kādos rituālos Она входила в saistīta ar определенные ритуалы, austrumiem. которые связаны с ar Востоком, Ķīnu. с Китаем. Latvijā nav tikai pagāniskie latviešu dieviņi. В Латвии не только латышские языческие Tagad ienāk боги. Ķīna, Austrumi un Tibeta. Сейчас входят Китай, Восток и Тибет. Tibeta ienāk. Тибет. Man nesen iedeva vēl Tibetas izdruku, kas Rīgā notiek. Мне недавно Budas дали templis еще, ir atvērts. мне недавно дали 5000 распечатку, что cilvēki в piedalās Латвии, atkal kādā rituālā. что в Латвии открыт храм буддистов. Mums 5000 ir laiks sākt участвовало. runāt un teikt cilvēki, nākiet pie dzīvā Dieva. И Четыре пришло время флапа нам с говорить, чтобы интернетом. люди приходили к живому Богу. Šī kristīgā televīzijas direktora, viņa man atved, viņa saka, tev tas jāizlasa. Директор христианского телевидения дала мне эту Viņa распечатку. saka, es nevaru klusēt. Она говорит, я не могу об этом Es молчать. brīdinu cilvēkus. Надо предупреждать людей. Bariem cilvēki iet un liek uz svešiem altāriem šo naudu. Целыми группами люди идут к Tiek этому алтарю. atvērts dimanta ceļa fonds. Открыт, Kas šos fondus sponsorē? открыт фонд. Но кто его спонсирует? Cilvēki krīt iekšā šajās Ķīnas mācībās. Люди впадают в это китайское Ko учение. tik es nedzēru, ko tik es nerīju, kādas apvārdotas, liānveidīgas ginostēmas zāļu paciņās. Что я только не пила, всякие Ko tik пачки с cilvēki nedzer таблетками. iekšā? Чего люди только не пьют, не принимают. Visādi ar šiņu, šaņu, jaņu vārdu saistītu. Всякие шинь-янь связанные. Visādi surrogāti, viņi saka. Всякие суррогаты. Viņi saka, bet vīrs kā turpināja dzert, tā dzer. Но она говорит, а муж как пил, так и Un nekas продолжает все nelīdzēja. это Pirms пить. 2 gadiem viņš nomira. И ничего не помогало. 2 года назад он умер. Viņa saka, atapos, ka bija iesaistījusies nevis Jēzus draudzē, bet kādā viltīgā sektā. Я пришла в себя только тогда, когда я оказалась в какой-то секте. Aizgāja no šīs viltus mācības. Я ушла от этого лжеучения. Paldies Dievam! Спасибо Богу. Viņš man ieveda Luterāņu draudzē. Он повел меня в Viņš лютеранскую iedeva man церковь. gavēni 10 dienas. И он дал мне пост 10 дней. Bet tad nāca Jēzus caur jūsu raidījumu. Но тогда пришел Иисус через ваше служение. Es sāku drebēt. Я начала дрожать. Dēmoni man kratīja. Viņi visi sauktie vārdi Jāņa, Šiņa, Jāņa brēca un aizgāja. Iestājās miers. Dod aplausus Dievam. Демоны трясли меня, и всякие слова инь-шань-янь не Слава выходили Деву. из меня. Aizies dēmoni, kad mēs runāsim patiesību. Демоны будут Amen. уходить, когда мы будем говорить Aizies šis истину. piesātinātais okultisms no latviešiem. Уйдет Kad mēs этот sāksim насыщенный runāt оккультизм с Латвии, patiesību. когда мы начнем провозглашать истину. Amen. Амен. Nākamais raksta. Следующее пишет. Kādi kulti notiek, ko es minēju jau raidījumā? Какие культы происходят, то, что я уже Igaunijā uz упоминала. klostera teritorijas.
в Эстонии на месте монастыря, kur tiek vadāti cilvēki ap ozoli un gremdēti avotiņos dziedniecības nolūkos. где водят людей вокруг дуба и потом их к источнику ведут. Viņš saka, es nesapratu, И он говорит, я не понял. bet varbūt, ka palīdz. А может быть и помогает. Man pat šodien prātā nebūtu ienācis šādus rituālus veikt, Мне бы даже сегодня не пришло на ум провести такой ритуал. jo tur neviens vārds netika teikts par to, ka ir jābūt ticībai Dievam un Jēzum Kristum. Потому что там ни одного слова не говорилось о том, что мы должны быть верными Богу Иисусу Христу. Nav kas sludina evaņģēliju. Нету тех, которые проповедуют Pat Евангелие. uz klosteru teritorijas. Даже на месте монастыря. Kā var atnākt Latvijā atmoda, Как может прийти пробуждение в Латвию, ja nebūs kas sludina? если не будет тех, которые Kā lai tic, ka проповедуют? nav kas sludina? Kā lai tic, ka nav kas sludina? Как мы можем поверить, если нет даже тех, которые проповедуют? Ir latviešu ausīm jādzird latviešu valodā evaņģēlijas. Мы должны слышать на латышском языке, латышские уши должны слышать Lai родную tie речь. paši latvieši, kas vēl dzīvo šodien uz Latvijas Чтобы zemes, те латыши, которые живут на сегодняшний день на этой земле, nenomirtu no spitālības. не умерли от проказы. Amen! Амен. Es gribu aicināt vienu māsu Jēzu Kristu, kur laimīgā kārtā izglābās no šāda veida iniciācijas rituāļiem, Я хочу kurā viņi bija пригласить, 7 gadus. пригласить одну сестру, которая... Pāris vārdus, Ausma. Viņa atbrauc no Salacgrīvas. Она приехала с Салацгрива, она 7 лет